kumbea siasa vandeni wa Mutongo TV na Mutongo FM kila ondo twika kila wachu mwatu kwete kilungu cha kumbea siasa twitho mama ondo maithiwe maikitika na umundi twitha twisisia kila kithiwe cha kitika chuma kiu chonde ni maundu mavaya Supreme Court kana koti munene wena ukumu yulo wa ikwani ya kuleana na usakwani na kana usindi wa mheshimiwa Dr. William Samuel Ruto tawe president monyuve novikie na kuona ngaleko sionde ngaleko yosikata ni na ngaleko ela isikati twe onde maivikia na kuyumilia kotini na kumya mawoni mo kana kila mesi yulo wa usakwani alama sikata nite mavikia na kunenga na itumi niki mmekuona usakwani wa ilo uvyai wa itheka na mwalama sikati twe IEBC na William Ruto na mo mavikia na kuelezea niki usakwani utailo uvyai wa itheka na mheshimiwa William Ruto ailete kwithwa kithitu na kuoselela utongoi wandi ino kumakula kwi president umalo kiche Uhuru Muigai Kenyatta na yu utio ni muthanyani wa oni kisungu kingi chava ya kotini nikithelile itu twetele utio ni masamo tala oni wa kwambelelia niwo ukwetha utuo yumwa vaya ndeni wa koti munene wino ukumu wa Supreme ni majaji muonza kanasili muonza mama kwani matongo iwo ni mwandu Martha Koome na indi munini wake Philomena Mwilo lilikana ondene muonza na indi utuyo ni mo twetelete matutavye moma teto sisia moni ata nondo ni mo mavikiena kwithu kesi angale kwa sionde na yu ni manavikiena kwitha maithi kuandika utuyo wo iyo na umonde nondo sikalo inathelete wa katano na indi maundu asu ni mo twitha twinene ava no tukulanye mokulio eli atatu yulo akiugithiwe gikitika kikwikika oni tukakenene evinda ingi nondo tuyesa kunene kila tuku expect kuma kwa majaji asu kwe oni nondo tuyesi mene na chao kwau likake lungune tunene kwesela ile itatu kenda imwe tano na ambayo tumani mukuve vatendevi na indi ndeni wa mitandao Facebook ni Mutongo TV Mutongo FM page ya kwani Rastas kithuku anzomo na ndeni wa YouTube ni Mutongo TV Stock FM official to live ndeni wa YouTube na ndeni wa Facebook na amba sia simu sivo kioni ngonenga mwanya wako na simu na wako na simu lese wase wa TV yaku kana radio ekando se yani twegwana kwa YouTube kevo tukune kilungu kena uima nginyava ya muthia ainima kwa nimafikie umwenu wote vo na indi nitukwambia na oka ethi otwende na twesonga o imwe nitwe Rastas kithuku wa nzomo yude na vingwe kumbi otondu twasiane kana tulikavo na twikwa saha musakwa twivikia kuma lokayu ina uthocha tutambanye nginya muthia atongoi tika leo muno ndeni wa Mutongo TV ikumbia siasa na tuyambie baba guviona kwa ndeni wa kamera ino yagune naiwe neno okethie muciaisia mulikani masietwa umeteva na utongoi ni nuo asante na kwa nita wa Willie wa MALILE kuma kiliombunge cha KIBWEZI na nienda kutunga muvyambe kwa Mutongo TV na muno we Rastas nunda kithona ndo kiseba nikanatoka kujadiliana maundu mana ala utobangie ta tongoi yes andizo kanase numete kisio mbunge cha KIBWEZI ondene nawe ta na ninye MP wa mwenembe wa kwa KIBWEZI ola utenesa kuwa nakula mbinge lakini wethia natiwa nula tunasindana na kulo ngilio mwe na wethia no twende na maisha yes wow kune kula itena habikia na kuyana nitumini ngwezo kueleza baadaye ndo sine kioko Willie MALILE anitasia kivela cha uyumbe fa ya KIBWEZI ya umbeloni wasua na atena chama independent na habikia na kuka namba ile newe ya siana atito na kula wakuvingilio mwe na indi itina nituna monie akoneto visa ya kuya Karen na munini wa president William Ruto kwa MALILE twinake ba maondo ni make UTETI nituma nanga maondo angimbe ange otwende mheshimiwa FM namubya utwara juma ke nyine muzio Senator Rastas mundu ningi